Karyaun Korint isa kriyaw. En Paul kautial o kasansal kay. Eri, iban suway, menta masocha kachepe. Iban kasaleta mech kautial o kasansal kay, makauna kachin kasalayang ye. Iasa solang men mesompar isak payo tawer, doon tuktala, lel nan lang kasilu. Isese ma mech utan wiyawi, tema kautial me eklang. Kochache me mwangi. Eri, iasa tuan solang menech, tuktalang paratais. Ab isese ma mech utan wiyawi, tema kautial me eklang. Kochache me mwangi. Eri, rongata songkay, mesoche aramasemen kakaweweta. Eri, iban suwiki aramas menech. Isoche ban suwiki pain ngay. Ab iche, ni mekan mekin kasaleta luwachakan. Ma imen suwiki pain ngay, isoche ban momon pui, po iban LOKAIA melel. Eriso, isoche ban suwiki pain ngay, po isoche mauki emenen wiyankin ye melapalapemen, sang tuan me ekelanger rey o rongasang yeyer. Apo ienter aklapalap kila kautial kopriyamoy pukach, me ikilanger, kisinchak kametek kis koyang nipalwarayach. Likam chakan setan men kamakam o kachokayeti aklapalap. Pak silipak ap ngit kiyong kauno o peki en kachkisang ye kisinchak kisech. Ap kachin sapang ye masani. Kalangan ni charonguk. Po manaman kin sansalta melel ren meluwachakan. Ime ikin perenki o swiki luwachakan. Po iyen kin pem manamanen Christ rey. Eri, ime iperen kita ni ikin somaw, ni ikin sakan la, ni ikin tiarapal o kamakam o lokolok po Christ. Po ni ikin luwach, ye anso me ikin kaelail. En Paul kin punot ki saulang en Korint kan. Imoman poy lar, ab kumail makareta. Kumail mautan pan kasaleta amail pungkin ye. Menta makaiten ngay mekoch, ab isoche mi panangin amail wan paran labalap ko. Sangan manaman o kopriyamoy chocho, wiyawiyong kumail, ni kanangama puen kasalayang kumail mangay wan paran men. Yamaman amail wiyakausang momot sa chikan. Kaiten iche socho kin kachochowikin kumail mekoch? Eri, kumail men lao kiyong ye sapung wach. Ye mech kasilipak en anso, me onapatang pasawong remail. Ab isocho pan kawong kachochowi kumail la. Pakaitek no mail moni me ipan ko PEIWEI. Ab kumail makareta. Pakaitek sarikan me pan na kong arpapakan. Papapakan ong nair sarikan. Ngay iban kila me karas me ianiki. Pilpain ngay. Po iyen sawasakin kumail. Eri, yatuwe, amail pakong ye pan chikla po ki limpak laut on kumail. Eri, kumail pan pungki melel ma isoche kapnote kumail ta. Amainele emen pan karayong ye morswat o pichi kumail ti. Yatuwe, ipichiasang kumail mekoch, sang ren menin katar ko me ikatarwang kumail. Titus me ngit kiyong en kowe. O ren riachail cheyo en yang. Erta, kumail kak inta me Titus pichiasang kumail mekoch. Ngayo Titus, sa sokin sangan lamalam cheyo o sangan wewiya cheyo. Moin ele kumail emeleme, mesa momman akupungki pain kich momail. So, posakoskosoy mon silangin coach o nintuan kupuran Christ, o me karos mesa intintawang kumail, kan pakatay ko, sa intinta po en sawasay kumail. Ime iperkian ni panlel remail, ita soja tiar remail, tuan me iinangyang, o kumail ta soja tiar rey, tuan me kumail inangyang. Iperki ita pan kasayngati remail, pay o payren, akamay o saminimin, lipanet o LOKAIA chocho, aklapalat o marang.
Iperku pani ipan poreng parawai remail, coach the kachin kanamenaki yela momail. O itesang ke me chocho me wiatar tip maso, re apsaikin chakolukila ar chiak saminkan, chiakan nenak o ar kamalkan.